Paka Yesu Krista phatna lopina le azangai na ibon chachungwa omin tuni chan ge ya hisian nanu pha inejuwa ama tu thing ho a ke holim theini dinga phat pha ei pe je ovin e hu hing pau ipaka Yesu Krista min kathang wain tuni hin na bon chawin paka Yesu Krista min kan lim kinovin pha chom chakhat pathin thu a holima la ngai tu khom dingin iga kitim kinovin Bible chang mun khat hilai Matthew bung som ni le bung khana ko na hin sim kanomin ithupi dingwa paka Yesu Krista lopi ta zinga Jerusalem alut thu hiding a hin abung pumpi yong sim lovin chang gup na ko na hin pathin thu in lut pai jeng wi ti ve pathin thu nga zuite chuti chun asei zuite ni chu ache tonin je sun asei bang chun abol tonin sangan le sangan no ahin pu jun achunga apono phawin achunga chun jesu to ve chuin mi pila atam zon lamdunga apono aphawin adang sen theobo ahlamun lamdunga aphawin ahi chule mi pi amasang lama che cheng sele anung zui cheng se chun hosana David chapa pakai mina hungpa chonun nome chungnung pe na hosana ativin asam asamun ahi echelai thu sim hi kumse a pam sunday hunglun ho tengle ema ho che ni na ngai dingo kata asanin aban iga simsu kina chang som na iga sima hele chun Jerusalem khopi sung alut pha nun hi che hi koiham ti in a khopum pin akilo so jengon hi chuin mi pi chuna don bunun hi che hi Galilee kam Nazir kho a kon thim gaw Jesu hi ativin hi pathian thui sim do pathianin avelin patein be bo pe kin hen lang amen selai Bible changa kalungkel khoi khaten jeng ta tunia kain thupi pen ta chu hosana David chapa pakai mina hongpa anun nome ti in mi pi sang tam ta chun anazujuvin Jerusalem chun analut piwin paka Yesu Krista leng ahina David lal to na a to dinga Mesia ahina chu kiche ta jengin aphong do nawin ahin la khopi sung Jerusalem aga alu na chun mi pin ama hi koi haimo anativin ahi le anung zui ho to ol kabem be ma hosana sam ho chu hiding da na hin idi don bu novem hichi Galilee gam Nazir khu a kon thim gaw Jesu he paka Yesu Krista je thim gaw cha hinge mai ahin la a thim gaw hi na le bo he paka Yesu Krista hi na hechien lo ai wanga mi pila a hosana ti a sama Jerusalem zot lut pi chu iza tham chu umwati na hi em paka Yesu Krista thilkidanga bola hiya chu mithi a kai thowa pathin dan thu ho a hil che na judagam samari gam ho achuna kumhiti chan wanga chun Jerusalema alut ni chan yong chun paka Yesu Krista hi na hi koi machabe sen het lo he heta veleo Jerusalem alut nunga hi thim lo changa Calvary Cross lama kulpi polama chu ain khet be ki lo ding hoi ti na hi hi chun hetilai Bible chang hi a background them khat ga pileo hen no ba omin paka Yesu Krista le se na hong basanga hin malaki thim gaw nu nung pen in ale kabu achai nung a ko na hin tiute kum zali hi thip chet zenga pathina ko na thudon jong talo thim gaw thu him za ding talo uteng le leng thu jong za ding talo Israel te I tabanga ki vai pu a pathin o aza ujong talo he en thim gaw malaki hi thim gaw la nu nung pen a hi ta je in aban kiti talo mo zenga kum zali athip nung sanga
ngai lu zon hung pinga chu te ai paka Yesu Krista hung ping ki na tia chu thulun tha paka Yesu Krista thuhil ho hi ki hungal kai hi hicha mi pi ho din mun to Israel te din mun hi them khat het be jong anga jin Persia leng pa in vai hop la jin Babylon in anasu set Jerusalem kulpi sa phadinga chun Juda te chu Sultan ale Nehemia to Ezra te holoi lam kai na in Jerusalem chu aga sapha win ti jengo te chomlamin hiti ho phat lai chi ve na hi le Israel te ki vai pu dan cham kim lo mu thejin omin ama ho chu lenga na ki vai pu Samuel phat laya ko na Saul leng pa David leng pa Solomon ti a leng anapi a chu te a chu leng manga na ki vai pu hiwin a leng pa thuno ya chu political empire ane yuwa society tuma ane yuwa so teng le pathin thua ki chu una them gao dan bu to ane yuwa so tia chu pathin le pathina ne ya nam ki vai pu ana hiwin hiti ho zo se chu Babylon suwa hung ta no ba Samari khopi hung chim tengle Jerusalem khopi hung chima ko na chu ama ho kompe nga cheng khom thei talowa a chungowa vai hom leng te chun a leng gam sungowa chumun chom choma a the che jengo hita chu namtang ka a chengowa a nam chon dam nong podo zo talowu a pathin khatta san naw Jehovah dan thupi jong zop thei talowa tengle alopi pen le thupi pen Jerusalema tempula mai chama ki thoina jong pe thei talowa hi Israel cha te numba hi a hi Nehemia te ho Ezra tho chun kulpi asa phakinovin Jerusalem ho chu sim phakinovin hinge ki thlai na gan tha to bang ho jong chu abol jing na ve a in la a ki vai po dan chu cham kim thei talo hi hizia chu na mo chu dan thu sim do a jong pang thempu banga jong pang lengpa mo po na banga jong vai po tengle mi pi chunga vai hop na a jong upate thlenga jong vai homa hetia chu Israel te ana hi ham hi win ega ave na hi le anam hi naw chu mangtha to bang mangtha de a la ju pathina ko na la thu hung talo leng thau nu ding thu la hung talo ai lo wala them gau tha la hung talo hetia chu society agamu chu mi chep tan lo ho thune na no ya chu anaku no wa hetia chu so banga hi anakhosa hi win so tia chu Persia leng pa phanung ki chaya Greek hung leng gam changa hung leng changa ai la Greek leng pa chu achi ji achun ama chun political power le jong mang lovin literature Greek ho alphabet hin mang chain Greek literature mang cha chun le set pum pi hin ha ta zenga pan hin la chun ga hin so im hiti chun Greek ho chon dan Greek ho thip na Greek philosophy ho ngai sa na chu le set pum pi a hom ki the in hiti ho chu Juda te ho jong chu pathin khatta san le moral laws itiu dan ho iza kai ki vai po na nei hi jeng jong lew ama hon apo do zo na dingova ki vai po na hling leng gam nei ta lo je awachun mi ka la cheng hi je awachun Greek ho chon dan le Greek ho dan chu ngai san lo thei lo din monin ano movin hiti ho ka la chun pathin khatta san te Mose dan manga ki thoi na le khosung ki bit kol na le kitchen ki ma ne don isa kai ne ki vai pu te chu ki vai pu thei tolowa a hi naw chula Juda hi thowa ai wang achon dan anun dan akhan danova Juda hi thei talo wa na ho chu ma tha to banga din mona na lai ta wa chu paka Yesu Christai le si na hung pinga Mesia a hi na le David lal to na a to ding a hi ti a hin wa choi naw chu tua Jerusalem lo pi ta zenga alut ni khole le a he do hong hi a hin ai la anung zui ho zong hin ama chu asap wangwin Mesia hi na pa chu a het pi lo hi tam hin lungnat pi hle zenga hi
Hitabang din mo na pagka Yesu Krista cho amite hi nga hongzi achun. Amiten anasang tapoy ati hi. Hilay ka hi. Hitin nga sa ilewen. Hitabang society kisuulaw ta le. Kivay po kisuulaw ta zing la achun. Pagkay sa hong pin ta zi achun. Apin dan zing zong chu leng pin dan hi lo zin anahay milovin. Tua lopi ta zenga Jerusalem alut ni zeng zong hin anung zui ya che ho lang sam jeng ho bonin ama hi Galilee gama thim gaw khat hi bo ti bep se hin ya chun khopi sung ga lu na dan thim ho to gakil lam to wa dan thu ho ga su khom wa mai cham temple ho ga su thieng ho chu aleng gam tun got le aleng gam din got lampang chu het pi talovin le ahung pa chu koi hi hetalova chun paka Yesu Krista chu azinga thaya chu Calvary cross a khen be dinga thim lo anachano hi alungelova kene piu chu Mesia chu hongin tin chemzam him to sipai thaha na to tulai pawa political power hin mangcha in tin lalto na chu hong to win tin Medo Persia Nebuchadnezzar Babylon phatla ya ko na suwa na tan naw khang iza tham suwa na tan na ho zo seu chu hung kile in tin hichi David lalto na to ding pa Mesia chun lenggam hin tungdo hin sado kenin tin ama chun lengwai hin pun tin ton so na kim ti talo ding ke chai ti talo ding tu tieng le chun ama ho jong thim puna hin tong ki no win tin ki hlai na ho hung ki bol ki nin tin te ko sung ki vai po na ho a jong dan ho hung ki mang chaki nin tin ti a chu ami ser te chun ha ta zenga kinep na anane zo he hichi kinep naw chu paka Yesu Krista ahung pha na chun analo thing zo talovin amovin aje chu paka Yesu Krista chu sakola lengpa banga sakol kang talai to sipai to thilu khu khu a chemzam hem tu a anung ama a hungjong talo ama jeng jong sakola to talo sangan no cha chunga hung to wa kengai hlom ta zenga leng a hi ga ti a ga vitna ga choi at lo jeng dinga jong kilom lo khoma hi ama chu so banga hong lu nai tai he chi hong lu na je achun ami Israel ten sang ta jenga kenim an nei pau to anaki to kha ta lo je achun paka Yesu Krista cho leng le hu hing pu ai lo wale David chapa Mesia hi na pa chu anapom thiam ta po ven hi mi pi tam ta Jerusalem Israel te chun kai api naw ho teng le gamdang mi te la a chen khoma anam da no zop thailo ho zo sela ko na thlat do dinga anakini u Mesia chu hitin ga selen politics lama zalen na chamthlat na agamu hin mu ki nova amho gama David phat lai banga cheng khom ki dinga kinip an nei pau chu abon chan ana thon tan heje thon na ta je achun paka Yesu Krista pathin says in ana ngo ovin hiti chuna thil phabol le Jerusalem temple asu thing na ho le thimpu le dan thim ho ana phon ho zo se chu ama ho de na a ki gelin vai hom ho khuna apid ovin hiti chun paka Yesu Krista thim lo achan sa ovin khopi sunga lal dinga lu dham ti a mipin awa choya achewa anunga ahlaiwa jing lai wa chun ajing hello ki thaya chun pulpi polanga kon ma chun ain sol do kinovin aina hung do kit lama chun ama cross a ki puttan hiti chun Calvary cross khet be na ding mun lugumun lang to zo pi ta ven he leng le lal ai lo wale Mesia anapom ta u hen lang hele khopi sunga chu thu se jin tin den in te ti yong chu mi him langa ga gel the ai wanga paka Yesu Krista chu aleng gam hin tun chu aleng gam hin sa do chu
ami Israel ten ani kinep pi bango a hilo ta ji a chu ama lengam tundo go chu mi lung thima lung heina a ko na thagau ga ma ko na chamna lung mon na ta san na a ko na pathian lengam hin tundo ding chu hin hi chi chu alim a umda na konin aman example in avet sem sangan nova hung tova ki ngai hlom ta jenga Jerusalem ga luna chu tia chu chemzam khat cha jong lam lo hi la aleng gam a hin tun na pa chu ama le ama hung ki pi do na a ko na mi him te so tan na mi him noi ma so tan na sanga chung nung zo le nasa zo a so tan na satan so tan na a ko na le chon se so tan na a ko na mi him hi na a chon se ji a thiding sa a hi na wa ko na alam piu chu heimang pi a hin na lam pi a pui do ding pa chu paka Yesu Krista tun sot gam atun go dan chu a hen he chilai ta chu Israel cha ten ta sagama anala gu ji ovin ala thim ta povin thagau gama tengle ta san na gama anatun go na lampi lang chu ha ta jengin anmu khil ta win hi ti chu hilaya konin ega amu thejwin hi chiti chu aphol chen na khat chu Matthew bung som ni le bung khat chang som na ayong chun Jerusalem ko pi sung ho chu anak ki lo jengovin titi chun mi pi ho hinga chun koi ham ama hi ati wa hi le Galilee gam Nazir khu thim gaw khat hi je ati wa hi Nazir khu a ko na thim gaw khat mai ya anamu je o chun atu sei ala sa chi macha na pompi ta po vin hi Hilai Bible chang le paka Yesu Jerusalem alu chung chang thu a ko na nang le ke dinga ikitil khong dinga kahin dei chu igam sungu so tang bangini umgam tawin keima gam iti ho izat ham inei ho la gale tol ki sa to na mon le thisan su na monin achangam tan hiti ho chu la ki dingin ti hin galin ai lo wale frontline simin go thlang hat lai cheng se ki pedo in nele don in chen lo chen ai lo le khasim le khan kho zong ngai tu thailo khomin gam sung a boitan lungda da ome kai ku na ka jing la hi theipon hiti ho a hi mel mate to ikka wa tabang ahlun la in ei ho ki ka in sung ki ka in zong phung le phung ki ka in zong hiti chun pau neo khalaga ki hi ji a zong pau ki ba alo ji a zong ke in sung nang ho ke ho ki ti a ei ho ra jeng zong ki chu tu a heta chu ki cham na mo thailo wa thil ho iga ve na hi le hin paka Yesu Krista ipom da no le Christian na ipom da no hi ikivel vit ki no wang hi kho ten hilo ham paka Yesu Krista lengam hin sa do chu chamna ngai lut na kipa na samon na ama banga chu ki ngai hlom ta jenga mi te dinga kipi in hin kho chu a hi le hi cho foundation he Christian tabang hi i atile tu ni a kum zakhat wal centenary kimang nang le ke ichi iwana zo se a ki Christian sa ho hin i atile chamna to ichen khom thailo ham i atile hosana tu hin hu hing tan ti a paka Yesu Krista leng le hu hing pu a kipoma ki gel ho hin i atile ei hola hi paka hi cheng thailo ham i atile i vai hop na wa hi paka hi lal thailo ham ti hi gun ta jenga ki ngai tu phat a thing ta na hi i khosung vai hop na ho ga ve ti mu ti ve hausa ide po ve vai hom ho ide po ve a hin la tu a i khan khu i ve na hi le khotam ta amina uma ai wa nga khu cheng mi hlom cha ki uma chutia chu a ho langa ki vai po kham jong ki lo ai lo wale gam sunga dinga na phatong ding khoma jong population ki phajo jong hilowa khomin tam ta uma chutia chu thunei lam kai hon hi cho chu gom kuma mana government a ko na facility la lut na ding se abo hi ki government pa chu
hinge ta san lo ho thu nei na hinan te ai wangin government hi jeng jong le dan di lo ta zenga khochaga umlo pi ho mangcha a list mangcha a voter list ai lowale khocheng list mangcha a government a ko na facility tam ta lalu jong hi pakai nga ya chu corruption hi lo di ham ivai hop na wa mei thai chaga nu lo palo I hai mil ta win sum nei lal nagam sum nei chu khotlanga lal jing thu nei jing hi jong ti ta lo wa jong ho bung ki vai pu na jinga jong pakai ta sa ho bung ki vai pu na jinga jong sum nei pa le apau thei pa chu lal na chang go jing lal na tingol tu go jing I hi gam ta chu tabang chu Israel te paka Jesu Krista lo pi ta leng pau Jerusalem alu jinga cha he thim ta lo bangwa hi nang le ke I khosung wa inam ki vai hop now I khosung ki vai hop now ai lo wale pola ki vai hop na ho zo se u na hi le pakai hi ahung hi nam pakai hi leng le hu hing pu a hinai itivem leng le hu hing pu a nang le ke dinga hi thagau lama ta san nagama pathin lengam tundo na dinga ama hin nang le ke ya hi lengam atun hin hi chi lengam chu pakai lengam dan tu ki tu em ti hi ikimu chenem akitu lo wa hi le pakai lung han na chu hi sanga tamzo le na sa zo hi nang le ke hin ipal bo na alai the hi hi je chun Israel cha te politics background gamle go nei lo society a jong chon dan khan dan jong podo zo ta lo I zo se pathin ta san na a ko na hung ki pan dan ki sim ho zo se le khotlanga ki chen dan ki ma dan ai lo wale ki gal dan ki ngai lu dan ki bol ho zo se yong pathinin dan pi dung zu ya ko na chon na hi wa ai la nam dang te ho in the che pha na wa chu hiti ho ama anei thei ta lo ji o wa chu ha ta zenga lungna wa hita chu mesia hung ka langa le lo hi ai wa nga pakai hung pha na pom thim ki ta lo chu nang le ke jong hi pakai ka gam sung ka nam sung itia ka khosung sim phan itia ha ta zenga angol ho hi in ai lo wale mi pi ki ko khon mun tam tai bole ai wa nga ei ho ka la ki ngai lu na lo ei ho ka la pathin cham na thei lo ei ho ka la su pi khat apa aga alen dewa hi le ama ho mong ki ti pai je akhat in jong to banga thos ei ki bol gam gi neo chakhat lamlin in ei khen no ki chun ma thei lo so nga ki sip tu pon lap ki tun khum jeng banga hi pakai hi itilal diham he jon ei ma che in sa pa in hing pa gel lovin pakai hi leng le hu hing pu mesia hi ta zenin tunia leng le hu hing pu hung hi in a lengam sa do ding le hu hing pu hi na athu hil ho hi ta sagam politics thunei na hausat na lal na kilang masading hilovin mihim tinlung thima ko na ngai lut na khoto na kinoi gol na ngai dam theina cham na ko na hiti ho zo se cho lagau thenga ko na pathin lengam mancha pathin lengam tundo na dinga mancha poimo ta jing chu hi chuti a hi je achun mesia chamna leng pa chun a lengam atun na dinga athu pu ho to a tektik ho to a hung machal dan ho hi tunia nang le ke Christian kiti nam Christian nam kiti ho centenary kum zakat wal Christian an sa ho hin ivel bit kinuwa ngai lu na chunung dila khaye ki ngai dam tu in khaye pathin lengam chu ho in sung kai khom le a hilovin kho sung ki vai pu na ho teng le nu nau chaga kho sunga nu lo palo ho ngai lu na a kun le sumle pai nei lo gen the hi jeng jong le vai hop na vai hom tu vai hom hon jong Krista thacha hi pathin lengam tundo na dinga vai homin khosunga vai hom hon jong facility la lut hon jong hitabanga chu phat chom na mi zo sedinga pakai
Krista hu hing pu vai hop na pa zo chu ilungge luwa ina to na wa ko na ipo do uwa hita khat le khat kizen to na pa a ko na bo chu pathian lengam hi tun din the hi ti gel do ki na pakai lama ki le ya pakai ama ta in lengam tun do dinga sakola lo pi ta zenga hung lo ai lo wa le sipai tam ta hin pui lo ai lo wa hi le sakol kang ta lai a hung to lo pi sanadang ka ki zema hung lo pi tu pat pon nem aki vona sangan no cha ahin man cha chu tia chu Jerusalem chu kengai hlom ta zenga ami te zen dinga hung hi banga hin tunia nang le ke ta san te jong hin I pitin mo na din ham EP conditiona na hi ham hiti na condition na dan ho zo se asang pi in inam pi udam na dinga hin pakai thatsana to ain tong hi tivin pakai thatsana to lunggelin gelu tivin pakai chu azen le dinga hung hi bangin zen le nagam thupi mangcha pakai lengam kisado a hi ji achun nang le ke ata san jong hin ila uwa in sunguwa e khosung e gam sunguwa pakai lengam hi amma sapena sagawa hung din do a theina dinga he nang na poimo in ke ka poimo e suti a hi ji achun khaye politics lama loltin na ingai chan ho hi in gal zona ingai chan ho hi in isi izit veya dinga mithim milal gam hausa tam ta hon ithu ichung chang thu asei thini dinga chun amma sapena pakai lengam hi ei hola a sa do a ta dinga hi he chun tunia pakai Yesu Krista hung pa hi EP hi na tiwem thim gau nazar khu ami bo hi timai mai ho banga lunggel pulovin kei dinga ti in nang dinga ti in michoma dinga hilovin eima chi adinga lengle hu hingpu a pansa a isunguwa hi pathin lengam tun do a hiti lengam hunga do pa chu insa in sang le gam sung nam sunga dinga pa do sa a vai hop na le thunei na ho a jong lal to na to ho dinga jong lal do sa hitia chu lengam hung ki tun teng le chum sidang nam dang te ho zo se hi pathienin a control thei chu he chun pathien I ho pau hi lal ta in se mutin mesia bangin nang le ke hin tung do phot le hen hi chim les mesia chun nang le ke ho I in ko le igam sunga wa in hop teng le society a wa in hop teng le leiset pumpia namzo se chu ei ho keng bula kun the he chu ti je chun khaye pona phawin theubo asa nun pakai hong ding lampi pha dim bangovin pakai Yesu Krista hi ila owa hong thlat kina lengle hu hingpu a ila owa hong lut ki nuwa ahong ki na e hong chen pi wa a lengam di ta chu lunggela ale ila owa le e khotlanga le I so pi ki ka ale igam sungwa ahong sa do kina ahin tun do ki thein ding hin I lo pi ki sa naw hausa na ho lal ikisa anaw ho thunei ikisa anaw ho abon chan kilit sa an ho zo si hoi thona zo si hi akeng khobula pedo oi tivin pathin henga ki thlan oi tivin o pakai tu ni hin Jerusalem na lu na apon sil ho na lampi dinga apai hla bangovin kejong leise na hiti ho zo si hi na keng bula apai hla in nang hileng le hu hingpu a pomin ka hong ki pe e hongin pakai nang ma na lengam chu hin sado in ti in pathin hinga ki thlan pomin hilai Bible chang ega seina wa kon hin ibon chawin kitil kho dingin pakai Jesu menin ka hin tim nom vin a hi pathin thungai chengse pathin in pathin bo untin na umnaw hozo sia pathin pathei bo na changin dam sel chi ovin lang so pi ulanaw te ho loile gol te ho hinga hichi pathin thu hi anasera anahlang sam dingin ibon chawin iga ki tim nom kin vin a hi ka ki pa e